media lekhona la sivusele nakubabukeli labakhona emakhaya ikakhulu emalunga aleti nyonyane 13 lekungu Snat, Swagnu kanye naNapsawu. Sithanda ukuthatha leli thuba sibonge ukubambisana naye wonke lesibambisene naye senda umsebenzi salary review. Sicale emuva kumalunga ethu laba responsible ahamba ayokwenza ama-submissions consultant. Sibonge ukuthi lawo ma-submissions ngawo lasendela ukuthi sigcine sine-report ye-salary review lebuya consultant. Sibonge naku-leadership yonke yema-PSUs lekhona besibambisene simunye sisenda lo msebenzi we-salary review. Siphinde sichubeke sibonge nakuwo emalunga ngalinye ato letinyonyane 13 lebekathi each and every time atinikele lapho khona siwacela khona ukuthi atosibambisa bekade avele asukumele enkulu abe khona in their numbers. Sibonge ke nokuthi asibeke semandleni abo ukuthi lo msebenzi ube impumelelo. Sicela kusho ke ukuthi namuhla njengoba 15 sitokukhulumisa noma sitokwethula ukuthi kulama negotiations ethu lasecishe asafike ekugcineni naloko angafike ekugcineni ngci but nje la sakhona khona sigaba singasibala ukuthi sisho ukuthi implementation ifanele ukuthi vele yendeke ku-October njengoba besikaze sithembisile ukuthi October sawuqhubeka. Emalanga ke lesibe busy ngalo ikakhulu sicale ku-negotiator siyakhumbula ukuthi iyadilay ukufika i-report ye-salary review. Asisho ke ukuthi kwekucala consultant bekasinikete scenario 3 njengoba besikade sishito. Nakasinikete scenario 3 consultant amrecommendile naye uhulumende wamukela scenario 3 lekuthiwe sitawukhulumela etikwakhe. Asichazeke ukuthi etinkulumeni tethu sitamile lokungangathi abaholi njengoba besingaze nesithumile although lokhu lesibuya nabo akusiko lesingathi nasi kuyesijabulisa but lesibone ukuthi akufanani nokuthi singatholi lutho akube khona lesiva sisekubambile kwesikhashana while we are still pushing for more. Balile comrade ushito ukuthi kulama salaries wonke muntu utawuthola lokhu lebe recommend consultant angeke akugiye utakuthola 100%. Bese kwesibili kuba ukuthi ku-notch utawunotsha usuke ku-notch 5 uye ku-notch 1, usuka ku-notch 5 uya ku-notch 1. Loko uvete ukuthi uhulumende bekurecommende ngu-consultant vele ema-calculations ethu noma sesiyibuka i-report iyakuveta lokho ukuthi what consultant we are going to move to the nearest node lengetulu kwalelo holo lakho, so lokho ukuthi immediately above your salary. Now kubuka ke cishe sonke tisebenti tahulumende ngoba uhulumende beyasola kumisile kunotsha ukucasha cishe ke tonke tisebenti tahulumende inkumbi yathu notch 5 ngaphandle kwalabaqashwe enyalo nabayi-few nalabo labathole ama-promotions recently ubeba kuma-notch la basesele phasi ku-notch 1. So ke utawumuva usuke ku-notch 5 uye ku-notch 1 and then bese ke uya ngekunotsha kancane njalo ngeminyaka uze uyofika ku-notch 5. Asisho ke nokuthi inkinga lenye lesibe nayo kube i-issue ye-back pay. Uhulumende besitawuthola half bese uyayingeta ke uthi ngaJuly eminyakeni otako ibuyele ayi-backdate lebeka sikweneta yona lo 50% bese uchubeka utheka 100% going forward. Nakenda lokho bese sesiyabukisana lokho ukuthi angeke kulunge ukuthi singadeliswa kubana la ukuthola la housing allowance because the housing allowance abasibenefit sonke kukhona labangeke babathole lutho kubo. Kwanyalo asicele ukuthi uhulumende akasikwenete yonke le-housing yalo 6 months bese sithatha lena lebekayilungiselele ukuthi i-housing siyifake ngale
ngoba uhulumende usebenzise ukhetha only 15%, bese sokukweneta 85% of i-back pay lapha ayibhadala ngaJuly. Bese ke kuthi sibuyele ku-issue ma-grades lawo lebekade angarecommenda ukuthi atawuthola lutho lokungu-A na B. Lokhu lebesolo simplementela utawuchubeka kume kanjalo lokungu-5% once off. Sedanile ukuthi ifakwe eholweni wachaza uhulumende ukuthi angeke kuze kulunge ifakwe umthetho ke kumvumele ngoba utabe sewubreacha lokhu recommendwa consultant langakwenda waqale wathi utabanika 3%. Sibonge kubambisana khona ke sathi as PSU samcela uhulumende ukuthi ngeke kuzokulunge, sicela ukuthi bona because bahola kancane thina we understand ukuthi bahola kancane, we don't asikhona ukubabuka ngaleliso lababuka ngalo maybe consultant. Kithi ngeke uthi umlohola less than 5,000 bekuzohola kakhulu. So ke sathi sicela ukuthi kubuyele emuva baniketwe yonke i-housing allowance. Lokusho ukuthi kusuka B kuya A utawuthola full housing allowance, angeke ize igiwe. Bese ke sesithi ke kulo 15% siqale kumuntu kusuka ku grade C kuya ku F angeke uyithole even le half yale housing for the next 6 months. Ngiyo lebuye but i-issue nje ma-allowances ukuthi ma-allowances akhona ama-allowances la include abo hardship allowance ladzinga kwekuthi sicale sihlale phasi siwakhulumise utawabhadala government njengoba anjalo, but asadzinga kukhulunyiswa ukuthi we have to define sivumelane ukuthi how do you define umsebenzi ukuthi lona udeserve i-hardship allowance lona awudeserve. Sikhona kuvumelana kungaveli nje ukunika sawuhlala phasi sithule sikhulumisane kuloko. Cishe ke lamanye nawo atawaqhubeka ukhathi lamanye asectorial setawuhlangana as ma-bilaterals sikhulumisane sibuke ukuthi kuhamba kanjani. Cabanga ukuthi ngicela kugcina lapho Swatnu kanye na SNAT. I think sochazile President SNAT ukuthi ima kanjani le salary review lesiyifayinele lamuhla. Comrade, sithanda ukuthatha leli thuba sibonge kakhulu isupport yenu. We understand ukuthi nangabe besisuke sila singalali nani benisuke nihledi ningalali kanye nathi. We understand ukuthi even today nisuke nihledi nisibambisile. Siyayibonga kakhulu le support. La sinibite khona ukuthi wotani into sibonisa ukuthi sisenda njani then available. Siyabonga kakhulu i-support lenisinike yona. Mhlawumbe besingeke sifike la kube beningasupport, but bekuthi nangabe kwabakwe ukuthi vele sekude uthi umcashi angeke asakhona kuyawusikhalenye imandate lokhu lanako nguloku nje ibit sithatha kona o kude lesikutholako. Hence sibone ukuthi kunethi singatholi lutho kungcono ukuthi sithathe kona lokhu lokukhona mhlawumbe sawubona ukuthi special kuphi ngako sibe sinelithemba lokuthi sitawuchubeka sinegotiate njengoba singalivali leli tafula singakakutholi konke ema-juice ethu. Sitawuchubeka sinegotiate ukuthi sikuthole konke lokusele ngakumcashi lokhu kwethu sikuthole esiphe lo sinalo 3 njengoba sekashido Comrade President SNAT. Maybe further kungaba kukhulumisa issue yalama allowances, housing allowance, because they deal nabahlala kuto ati deserve ukuthi dingahlala umuntu. Inglenye ke nayo lefakwe ukuthi no itawuni kwa i-priority kuma bilaterals kutokhona kutholakala lokuthi bobani vele labantu then nasesiba-identifyile ke bantu sibuye sesiyathi ukuthi bobani bakuphi bangakhi then sesingakhona kuyikhulumisa nayo moving forward. Ikhona nje iyavela nayo kule collective agreement yethu ya today. Then the others mentionile umengameli nawo sitawukhuluma ngawo lafaka ikhathi bo hardship allowance, bo traveling, bo car allowance sitawakhulumisa nawo kulama negotiations asachubeka with the hope ukuthi ngalo July next uma ngabe kutakwendeka ukuthi angasathembeki edivumelwaneni takhe. Mhlawumbe egcineni uma angabonga ema-PSUs siyabonga ukuthi sibe munye sabambana kubeke lapho khona sekuba ne-crack noma kube nema-differences, but understand ukuthi as-PSUs simunye akude lokukhulumela SNAT noma NAPSAW, but sisonke kanye sikhulumela isebenti
tahulumende collectively. So siyabonga kakhulu lowo moya lo lesibe nawo as leaders of PSUs. Kwangathi ungachubeka noma sisachubeka nalama engagements la ale tinto leti sithi tisele kube nguya lo muhle wende ukuthi sikhone kufika la sifike khona. Ngicabanga ukuthi angishiyele labanye opresident bakhave la ngakafiki khona udlulisa nje maphephandaba nayo kwenza nje ngicala ngikudlulisa kubonga sibonge bomangameli nalo lonke lithimba lesinalo la tafuleni umsebenzi wenu doesn't go unnoticed nisebenzile baholi bekulukhuni what we are giving here this press conference, we are all not in a somber mood. We are in a somber mood. We are not happy, but sesibuka nje ukuthi loku it had to be done as recommended by a consultant kule agreement yethu. Mhlawumbe lokunye besingabe sesiyakufaka ukuthi sibe sisasayina le agreement sikufakile ekhathi lokuthi i-appeals procedure itawuvela mhlawumbe nasekuvele le establishment circular bese siyakhona-ke kuyithatha from there. Otherwise there's still room for appeals lapho siva ngazuthi emalungeni ethu akuhambi kahle khona lisekhona ibanzela lo 5-year interval njengoba sivumelene nalama parties siyazi-ke ukuthi isivumelwano kethu sigcine ingalindeki kahle kodwa kule agreement kukhona naloko ukuthi sifake ukuthi le agreement le isibinda sonke njengahulumende kangangokuthi nyalo sikufakile lokuthi vele siyawuhamba mhlawumbe siyoyi-register e-industrial court sendele ukuthi itoba in line with the Industrial Relations Act number 1 of 2000 utawubhadala. But-ke siyazi baholi ukuthi ubhadala kwakhe kusemandleni ethu. Ngako-ke asingathi namhla mhlambe emapheni siwabeke phasi bese sithi nemandla ethu siwabeke phasi. Sitawuchubeka baholi. Lana kutawuchubeka kube nale open engagement. Kuze kufike ngalo July lapho sesitabe sesimemetela khona ukuthi vele siyabhadala. Angeke nje siyivalele incwadi namuhla sitawuchubeka nje sichubeke nema engagements latasilidela into mhlawumbe a paid up stage for your patients kuze kube ngilesikhathi otherwise sekusayiniwe lo kusayiniwe. Sibonge bahleli betindzaba, sibonge bo president, sibonge emalunga asinakap, emalunga akasnat, emalunga akaswati. Sibonge nje konke kusekelwa ngini malunga ne-executive yayo tonke 34 letinyonyana ngoba kube and maybe kuwe wangakubhadali before bese kuthiwa namuhla methembe kephana-ke sikude le bese ngakwenda bese sithi-ke kuloyo tsotsi asimethembe nje kepha sathi kahle ukuthi vele sibeka lithemba kutsotsi loke wasikhuthuza before because sike sakhuthuzeka but-ke siyethemba kokuthi njengoba sebashile bomangameli kokuthi maybe mase kushicelela umthetho kumbe lowo tsotsi ngeke bese uyasikhuthuza kakhulu. Kepha nje-ke sisayinile baholi sengeke ngisabuyele emuva siyethemba kokuthi lokhu losokwentekile sesitawuchubeka nako naloko lobasele nkosana ngoba siyazi kokuthi itathena yo sawubona ukuchubeka.
Cha, kusilolu cala nami sikubethele imibuto ku Santo Consac. Cha, asithembe ukuthi baholi sesijawubonana sichubeke